nina besinaka seyincwadi ebeyibhalwa uMalimate kwabamhlophe abelungu, nina bakaHlamvana Bhulu umlilo endulinde ubaswe nguMantshonga benoqelebana, nina bakandaba kazimudli zimbukane zimbona ngoba ekhafulwe indlovu uzulu laduma obala lapho kungemunga kungemtholo yababingelela abenkosi enhla nasezansi babingelelwa ngumntungwa kwiKholo Khumalo TV ku-YouTube ngethemba basaphila bezulu eliphezulu. Cha, sisaphila thina emantungweni esithombeni nina beqhawe umntwana uSikhotha omunye wabantwana besilo uMpande nina beqhawe nina bezulu eliphezulu isilo uMpande isilo sakwaNodwengu nina benkosi umntwana uSikhotha ngokusho kosomlando asebabhala incwadi ngaphambilini nina beqhawe kuthiwa umntwana uSikhotha wabuthelwa ebuthweni uDloko nina beqhawe wabuthwa isilo uMpande isilo sakaNodwengu wabuthwa ngo1858 ibutho lakhe abuthelwa kulona kwakuthiwa uDloko igama lalo nina beqhawe uGqikazi ibutho ke laliqapha ke umuzi ke wakwaGqikazi leli ibutho loDloko nina beqhawe lalibuye ke laziwe ukuthi ke libutho ke uGqikazi nina bezulu eliphezulu nina benkosi ibutho ke loDloko nina beqhawe labuthwa ngo1858 libuthwa isilo uMpande isilo sakwaNodwengu nina beqhawe kuthiwa unina womntwana uSikhotha kuthiwa wayengwakwadludla isibongo nina beqhawe ngokusho kosomlando asebabhala incwadi ngaphambilini nina beqhawe nina bezulu eliphezulu nina benkosi umntwana uSikhotha kuthiwa ke empini ke yasendonda kusuka okuyimpi ke eyabeke iphakathi abantwana besilo uMpande isilo sakwaNodwengu abantwana ocetshwayo kanye nombuyazwe kuthiwa ke kuleyo mpi ke umntwana uSikhotha wayibamba nakumntwana umbuyazwe nina beqhawe abalandeli bomntwana umbuyazwe babeyibiza ukuthi bayizigqoza abalandeli bomntwana ucetshwayo bona babeyibiza ukuthi bawusuthu ke olwadla umhlanganiso kulempi eyalwa mhla ka2 Zibandlela 1856 nina beqhawe nina bezulu eliphezulu kuyamangaza nokho ukuthi ke ngokomlando obhalwe phansi kuthiwa umntwana uSikhotha wabuthelwa ibuthweni loDloko ngo1858 kodwa impi yasendonda kusuka yalwa ngo1856 kuyamangaza impela ke bakwethu nina beqhawe kusho ukuthi phela walwa ke engakabuthwa khona nje ukushayisana nje komlando lana nina beqhawe nina bezulu eliphezulu nina beqhawe kodwa ke asidluleni ke kulokho nina beqhawe asidluleni asihlabeleni imgamu nina beqhawe nina bezulu eliphezulu kuthiwa ke emva ke kancane ke kwempi ke yasendonda kusuka usuthu seludlile umhlanganiso kuthiwa umntwana uSikhotha wabalekela ePietermaritzburg esilungwini nina beqhawe ebalekela ulaka lomne wabo isilo ucetshwayo nina beqhawe wabaleka wayobhaca ke kusobantu uJohn Kholenzo nina beqhawe nina bezulu eliphezulu esilungwini eMaritzburg nina benkosi kuthiwa ke wazi waqhamuka ke seqhamuka ke nazo iziqoza seyihola ke empini ke yasesandlwana ngoMasingana mhla ka22 Masingana 1879 kusho kwase kubusa ke isilo ucetshwayo ke ngaleso sikhathi nina bezulu eliphezulu nina beqhawe nina benkosi nakhona ke futhi lapho ke zehlulwa iziqoza esandlwane njengoba sazi sonke ukuthi ke uZulu wawehlula amangisi esandlwana nina beqhawe ngo1879 nina bezulu eliphezulu nina benkosi ake ngimeke lapho nina benkosi umntwana uSikhotha ke lona nimbona ke sithombeni unina wayengwakwadludla isibongo nina beqhawe yena ke umntwana ke owesilo ke wayebuthelwe ke ebuthweni uDloko nina beqhawe wabuthwa ngo1858 ibutho ke uDloko ke lalibandakanya nabanye ke abantwana esingabala ke kulona noma ngithi kubona nina beqhawe abantwana odabula amanzi umntwana uShingana umntwana uDablesinye umntwana uNtolo kanye ke nabanye abantwana besilo uMpande nina beqhawe nina bezulu eliphezulu uDloko lwalibuye ke lwaziwe ukuthi ke uGqikazi loliqapha ke umuzi ke wakwaGqikazi umuzi ke wesilo ke uMpande nina beqhawe lwabuthwa ke ngo1858 iningi leyinsizwa ke zoDloko zayizalwe ngo1838 ake ngimeke lapho baphile abenkosi baphile abezulu eliphezulu nina beqhawe.